berekane mutambuke abandi dukomera Imana yacu bashi reka ayo mashi tuyongere berekeshe neza. About the program of your wedding. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amazina yanjye nitwa Rukumbuzi Ale. Nkaba ndi Foursquare nsengera no muri City Light. Nkaba mbarizwa muri famille Shalom. Fiancé wanjye yitwa Murekatete Bijou. Nawe akaba asengera muri church yitwa Life Way. So tukaba twifuje kuza kubatumira mu bukwe bwacu dufite ibirori bizaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Gusaba no gukwa bizabera kuri Excella School. Church ni hano, then reception tuzasubirayo kuri Excella. Murakoze cyane. Kuza kwanyu no umugisha kuri twebwe. Amen, amen. Amen. Mon nom c'est Patrick Mutebutsi Goodness. Nitwa Patrick. Nous sommes ici pour vous inviter Turi hano kugira ngo tubatumire à notre mariage. mu bukwe bwacu. Je suis dans la famille Alpha. Mbarizwa mu muryango wa Alpha mu itorero. Ma fiancée c'est Denise Ishimwe. Fiancé wanjye yitwa Denise Ishimwe. Notre mariage c'est le week-end prochain, le samedi 23. Ubukwe bwacu buzaba mu cyumweru gitaha itariki 23. Et nous sommes ici pour vous inviter. Turi hano kugira ngo tubatumire. Et notre joie, Umunezero wacu c'est de voir tout le monde là-bas. ni ukubabona mwese mwaje kwitabira ubukwe bwacu. Je sais qu'il y aura 2 mariages. Turabizi ko hari ubukwe bubiri butandukanye. Mais nous avons approché notre mariage pour que vous puissiez commencer par là d'abord. Ariko ubukwe bwacu twabwegeje imbere kugira ngo muzabanze mu bwacu muzi. Et quand on était en train d'étudier, Turimo kwiga twitegura inyigisho z'abashakanye. nous nous sommes convenus avec les bien-aimés qu'ils vont d'abord passer par là pour qu'on puisse descendre ensemble là-bas. Twavuganye n'abavandimwe yuko bazabanza kunyura mu bukwe bwacu kugira ngo bajye mu bwabo. Alors si lui-même va venir, soyez aussi là. Rero ni karibu cyane muzaze mu bukwe bwacu turabatumiye. La dot et la réception c'est ici à Ituze Garden. Dot et la réception bizabera hano ku Ituze Garden. Et le mariage religieux c'est ici. Gusezerana imbere y'Imana bizabera hano. Votre présence c'est une bénédiction pour nous. Kubabona bizatunezeza cyane. Que Dieu vous bénisse. Murakoze. Reka dukomere Imana amashi menshi. Pastor, Urambabarira rwose. Bwana asifiwe. Amen. Twikirize cyane. Amen. Ko ndumva nukoresha igishinwa nanje kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kado Munyakazi. Ndi umukristo hano muri Foursquare. N'umujoyous. Fiancé wanjye yitwa Becky wa Mahoro Pacific. Ntago yabonetse, yagize ikibazo cy'ubugwayi ariko hamwe n'Imana biragenda neza. Twaje kubatumira ahangaha, ibirori biri bugufi bwanyu kabisa. Ni hano hepfo, transport biroroshe, twogenda n'amaguru ababishoboye, ntago ari kure nane kuri Excella, gusaba no gukwa no bizobera. Urusengero ni hano iwacu, hanyuma reception tuzasubirayo. Rero kubabona nibyo byishimo tuzoba turi kugendana uwo munsi. Ari niyo makuru twari dufite uno munsi. Murakoze cyane. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. May God richly bless you. Uko bisanzwe dukunda kwerekana abana bacu baba bitegura kubaka urugo. We love showcasing our children who are preparing to get married. Ariko ni kubw'impamvu zo kugira ngo tubashigikire. But this is for a reason so that we can support them. Father God, their joy is our joy. twese hamwe tuzafatanya gushimira Imana. Join forces to praise your name. Urakoze neza. Thank you in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Urakoze cyane mwasubira mu myanya yanyu. We return to your seats.
urugendo rwanjye ni wowe warutangije, ni nawe amahoro. Uru rugendo rwawe ni nawe uzarusohoza amahoro. Uretse ku mugongo hatuzaba, uretse ku mugongo wanjye hatuzaba, uretse ku mugongo wanjye hatuzaba, tuzamura ibiganza, uretse ku mugongo wanjye hatuzaba, uretse ku mugongo wanjye hatuzaba, uretse ku mugongo wanjye Sony TV imbere yawe. Nitwa Sam. Nkuko nabwiye ati Sony TV niyo slogan yacu. Uyu munsi turi airport twaje kwakira abavandimwe ba Kado na mama we na papa we, bakaba baje mu bukwe bukaba buzaba muri uku kwezi kwa gatanu tariki 23. Bizabera kuri Excella Church Nifo Square, bari mu bukwe bwa Kado na Rebecca. Ibintu bizaba bimeze neza cyane. Kado nkuko mubibona arishimye kwakira abavyeyi be n'abavandimwe be batuye mu gihugu cya Australia, baramaze igihe batabonana, ariko Kado nkuko mubibona namwe bashusha arishimye. Ni byiza yuko tuzitaba umukozi w'Imana Kado ubukwe bwe tukamwubahisha. Ubukwe ni abantu bwose. Iyo tariki 3 muzapanga ikindi kintu, ndakwinginze uzaboneke. Sony TV imbere yawe, amara y'Imana bane nawe. Hakira Nani ship
So nuko umugongo wanje biteguye gukingura Kanani yanyu imigishanyi kishira. Ese arabiteguye gukingura Kanani? Harabiteguye? Vigara